Kamusuhuze. Mm. Pasiteri Revera Mudagiri, pasiteri wanje twakoranye hariya mu Bijombo, twakoranye imyaka myinshi, twakoranye mu matorero, kuva dutangiye gukorana nawe wakoze imyaka 31 hariya mu karere ka Bijombo. Jewe nakoze imyaka mikeya n'imyaka 15 kuko ari nje wasubiye mu mwanya wawe. None muvandimwe, icyo no kubwira kuri uyu munsi wa none, kuko wahuye n'ibibazo by'indwara, twebwe nta bushobozi dufite bwo kuvuga ngo twogere iyo ngiyo, ariko tubahaye mpore, kandi yenda nimba uri kure cyane bitoshoboka kuko ukumva iyo audio yanje cyangwa se azayibona. None kwifurije amahoro, kwifurije imigisha, ndetse kwifurije no gukira no kubongera ku Imana, kongera kandi guhindura kuba muzima, tukongera kandi tukazabonana. Muvandimwe Revera wanje, twabanye nawe bakorana umurimo w'Imana, twagirira myaka yose, niyo myaka twakoze mu ishuri rya Bibiliya, uko twakoze mu itorero niko twakoze no mu ishuri rya Bibiliya kugeza no kuri uyu munsi. Guhaye mpore mu bibazo by'indwara, kandi turabyiringiye kuko Imana ifite ubushobozi zo guha imbaraga kongera kandi twakubona n'amaso yacu. None gasigaye Imana iguhe amahoro meza n'imigisha myiza. 81 nibwo aba pastor. Niwe no pastor. Pastori wari ufite undi ukubwira mukuru kuri wewe? Nari mfite Revera Pasiteri Mudagiri, niwe wari Revera wanje. Revera Pasiteri Mudagiri. Ni Revera Pasiteri Mudagiri. Ubucenge mwe mwituye mu Bijombo? Twari twituye mu Bijombo. Mukora umurimo hariya? Dukora umurimo hariya mu Bijombo. Dufungura ishuri rya Bibiliya. Jewe na Mudagiri mu Bijombo. Mudagiri niwe watubereye directeur. Aho umwarimu wa mbere, umwarimu nani professeur wa mbere kuri iryo shuri ni jewe. N'abandi barigiye baza ariko ari ba visiteri, bakongera kandi bagasubirayo. Ariko ni jewe na Mudagiri nitwe twafungira iryo shuri kugeza nawe arangije manda yiwe, nanje nabaye Revera Pasiteri mu kigo cyiwe. N'ubundi kuva kare kose mwarakoranaga ari wo mwungirije? Twarakoranaga ari wo mwungirije. N'ubundi yaje kungira makamo wiwe cyangwa se ajo wiwe mu mwanya yarakiri Revera. Niki bashingiragaho kugira ngo bakugire pasiteri cyo gihe cyane? Icyo bashingiragaho, noneho icyo gihe ni jewe mu Bijombo, jewe na Mudagiri ni nkatwe twari nk'abantu bari imbere y'abandi. Je naramukurikiraga, ariko noneho bishingira kugira ngo bagire pastori, bishingira ku ijambo ryo kuvuga ngo ni jewe wari mukuru mu bandi ba pasiteri bari inyuma yanjye. Bituma bangira umwungiriza. Namwe ari muturanye cyangwa yaravuye ahandi? Yaravuye ahantu bitwa mu Mitamba. Ndetse yabanje kuba ni Bupfurero, Kajabika, umugabo witwa Kajabika. Ise wagitwaza niwe wamuzanye, aramuzana aje kuba Revera wo mu Bijombo. Kajabika yari umupasiteri gusa ariko udafite amadaraka y'umurevera. Ariko niwe wari umupasiteri mu karere kacu kose k'Abanyamurenge ya ruguru mu Bijombo, mu karere ka Bijombo. Bijombo yari nini, groupement ya Bijombo. Kajabika niwe wari mukuru w'abandi ba pastori. Azanaga Mudagiriga kuba ngo kugira ngo aje kuba Revera mu Bijombo, hazobe section cyangwa se habe paroisse. Niyo paroisse yari niyo ahakuru ha Bijombo hari hehe? Ahakuru ha Bijombo hari mu Bijombo centre. No kuvuga ngo amakanisa yose mu karere ka Bijombo, amakanisa yose yaratuye kando yose baza gusengera nani mu Bijombo. Niho hari hakuru kuko niho hari Revera, akaba n'abandi ba pasiteri bakuru bamukurikira. Noheri niho yagazibera? Noheri niho yazagibera. Yabaga n'ahandi mu yindi mihana, ariko cyane yazaga ikunda kuba kuri centre yo hakuru. Hariya mu Bijombo bimaze kuba paruwasi, mwabyaye amatorero angana gute? Bijombo bimaze kuba paruwasi twabyaye amatorero 7. Ayahe? Itorero rya Bijombo niyo ga paruwasi. Aho itorero ya Cyanzovu
itorero rya Gatanga, itorero rya Mugete, itorero rya Gahuna, yose ni 8. Yose ni 8. Yose yari 8. Yose yari paruwasi Bijombo. Yari paruwasi Bijombo. Ese ubuhanuzi twebwe kuva muri sepake tuje muri kadese twagize ishuri rya Bibiliya kandi ryiga abana benshi. Hari n'abana bazana abagabo babaruta mwe. Noneho batubigishaga doctrine y'ikanisa kwizigenda. Tubabwira n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Bwa mundi muzamwumva ngo bw'ikabera. Twazaga tubyigisha cyane kandi abantu barabikunda. Twigisha ibintu bya Satani kuko iziza yiyoberanije. Igasa na marayika w'umucyo kandi ifite ibinyoma, yitwikiriye ibinyoma. Ibyo byose twazaga tubyigisha mu maseminari, tukanabyigisha mugabo no mu mashuri no ku ishuri rya Bibiliya. Noneho abantu barabibona barakanguka, noneho bagira ubwenge, bava muri bya bindi byose by'ubuhanuzi. Ariko bamwe bagenda babivamo kubera inyigisho bagumaga guhabwa zerekeranye zishingiye ku ijambo ry'Imana. Kamusuhuze. Pasteur Reverend Mudagiri, pasteur wanje, twakoranye ariya mu Bijombo, twakoranye imyaka myinshi, twakoranye mu matorero. Kuva utangiye gukorana nawe wakoze imyaka 31 hariya mu karere ka Bijombo. Jewe nakoze imyaka mikeya n'imyaka 15 kuko nje wasubiye mu mwanya wawe. None muvandimwe, icyo no kubwira kuri uyu munsi wa none, kuko wahuye n'ibibazo by'indwara, twebwe nta bushobozi dufite bwo kuvuga ngo twogere iyo ngiyo, ariko tubahaye mpore. Kandi yenda nimba uri kure cyane bitoshoboka kuko ukumva iyo audio yanjye cyangwa se azayibona. None kwifurije amahoro, kwifurije imigisha, ndetse kwifurije no gukira no kubongera ku Imana, kongera kandi guhindura kuba muzima, tukongera kandi tukazabonana. Muvandimwe Revera wanje, wabanye nawe bakorana umurimo w'Imana, twagirira imyaka yose n'iyi myaka twakoze mu ishuri rya Bibiliya, uko twakoze mu itorero niko twakoze no mu ishuri rya Bibiliya kugeza no kuri uyu munsi. Guhaye mpore mu bibazo by'indwara, kandi turabyiringiye kuko Imana ifite ubushobozi zo guha imbaraga kongera kandi twakubona n'amaso yacu. None gasigaye Imana iguhe amahoro meza n'imigisha myiza. Ibyo nibyo bizabibarwanya kandi bigasa nibigiye kubaca intege. Ibyo bintu ko ari bitatu Satani yabyubatseho cyane, abishingaho imizi, nibyo ajya ahora narwanyisha abera. Kandi ibi bintu ko ari bitatu, ubwibone bw'ubugingo buzya bugenda, ntibugira uwo butinya pe, ntibugira uwo butinya. Niho nababwiye ngo habe n'ubwo umuntu yoba yarazamutse mu nzego zimeze ziki. Ese twahamagariwe gusa n'abandi? Hoya, twahamagariwe gusa na Kristo, ariko ntabwo twahamagariwe gusa n'abandi. Abandi uko basa bagende base nuko, ariko dwe duse na Kristo. Hari imbaraga ziturindiye muri iyi si, ariko ntiturabisi.